Damas e caballeros, nos tour aqui explica, da Yama, tour gente aqui presente, bom ano 2009. Quem explica, Kiko explica, tá assim. Explica, tá fundação antiana, fundada na 1990. Fundador não está aqui. Ministério mencionar seu nome, é Rubem Severina. Rubem Severina, me quero vir lá aqui, nós chamamos para que banda, mas Rubem. Mas já contente o Rubem se sabe, mas sobre agora nós temos ainda foi 1990. Ik heb nou holandês também, want ik wil ook dat iedereen begrijpt wat ik hier zeg. Explicar betekent letterlijk uitleggen. Zit erin de zaal. Pero afkorting explicar. Het stimuleren van het papiamento en de literatuur. En de informatie over de cultuur van de Antilliaanse benedenwinden. CETA e afkorting explica. Kiko está nos meta, wat is onze doelstelling? Wel, explica que para tour interessado na aqui, ele tem interesse de nos cultura, nós que dão oportunidade para sim especial nos cultura, pero mais importante para nós para explicar o idioma papiamento. Tur aia me pobisa que explica para organizar curso de papiamento aqui na diferentes cidades. Nós pobisa Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht e na Arnhem. E nós estamos já contentes para pensar que te dia Jawe, passou a feita 1990 nós estamos aqui na Holanda, pero aqui me pensa que te ainda nós temos cursista e me que começa a pensar que na Den Haag aqui tinha par de cursista que vem de land aqui e pensa algo de kita da motivo, wat is een reden om die taal te leren, dat het interessant in onze cultuur. Dat is coisa fantástico. Mais gente de Holanda, mais gente que tem interesse em nossa língua, mais nenhum. E você me que chama de land aqui, me que pensa senhora Dan, cursista na Rotterdam, para vir de land aqui e bem conta-nos, de como que está mais de nossa cultura e nosso idioma. Senhora Dan. Como artista, mita trabalhar obra de glas, mita hasi pintura de verf, de zeta e mita trabalhar com bronze. Mita segui curso di papiamento, passora mi taduna mi obra na papiamento. Ma nasei na Corsal, wel mi taio di Corsal. Vi che usa para comparar papiamento. Lenga que avendia está logo influenciado door die traductie voor die Hollandes também. Paqueco papiamento. Paqueco lenga chiqui e criollo aqui. Paqueco lenga coloquial de pueblo com diferente história e diferente color de cor. Fantástico. Agora uma bisa muito bom, agora me dirá bisa fantástico. E me tem bisa gosto. Essa aqui, depois de 33 les de papiamento, ele está papiamento assim na bom. Fantástico.
fantástico. Nós seguimos com outra cursista que chama Henny Reunkens, cursista na Den Haag, docente Julia Faber. Me llamo Henny Reunkens, functionario del Ministerio Holandés de Transporte, Verkeer en Waterstaat, naar Den Haag. Julia Faber está docente de papiamento e era pedini para algum frasenang ave durante nos encontro de Año Novo na Castiantia. Boso lo puntra vosso mes para que comita por basinha papiamento. Lo mi explica boso mi motivo. Mi traga hopi que o governo antiano holandês e Aruba. Den anno 2006, minister de Transporte de Aruba, de Holanda, de Antilles holandês e de Holanda, a combinar un acuerdo de cooperación intenso tocante terreno marítimo durante 5 años. E meta fortificación de gobernación marítimo. Tanificar, por ejemplo, colaborar con ambtenaren de Antilles, para hasilijnen, organiseren de diferente cursos para funcionarios, cooperación relacionada con inspección de vapor y donamiento de consejo tocante el desarrollo de manejo marítimo nacional y internacional. Así lo mejorar seguridad marítimo, medio ambiente de la mar y también economía de Antilles holandés. Y después de reestructura estatal de Curaçao y de San Martín. Y país nou novo Den Reno. Kracht erin zit om gewoon wat basic principles van andere talen, dat je daarmee een heel eind kan komen. Dus ja, ik wil Splika heel erg bedanken voor dat wat ze mij, maar ook, ik denk bijna 60 andere medecursisten van Politie Haaglanden geleerd hebben. Waarvan ik gehoord heb dat dat in de praktijk goed gaat. Dus. En aan u dan een boekje. En ook u wil ik bedanken, want u bent een keer te gast geweest aan bureau Hoefkade en heeft ook altijd veel interesse getoond in het politiewerk en de contacten tussen de politie en de Antilliaanse Arubaanse mensen hier in Nederland. Dus ook daarvoor mijn dank richting u. Alsjeblieft. You